lapen lawang ke 30 crore party tumang lo la hello 30 crore party tum terus la tumang same dak bangke di fu LC alo make election kecepatan itu di pose lana tumna cisi kon lo lapen lapu bangke la ke BJP atum la ke flex letera la ke party letera jadi se flex letera kon terus la EPS se tum lapen ke India Alliance Congress make apesa kla chanjan lapen ke peneng 2026 MLA election bangke India Alliance tumra se hai daji ma pata pupon me mate India Alliance hai etlo pule itu lakha deta hengnone osi ile tumangke non itu lapu party lapen lapu bangke BJP party la lapen BJP atu mangke hala hello BJP atu ma ya hala BJP bang ma ya la tumke line me lo party be sehat masih laki non bangke la tumangke BJP pen SSDF Rajanti mo tumangke isivera party lo lapen ke latu APS si lapen India piro Congress ay tumangke laki party siver lo latu mangke nanasa me lason party bhan kacho baklang penangan dolo lasi asine non pin non la so video lang ini lansing ton mokok la pa mo ana pin ni ako na to hana baklang kon toji kadom parmengo aradon pini kadog a party atin sugame nomination file pan rang lap lo se non la ko aso mage lage BJP party pen lo la pen ku ke India Alliance ko se klem pon lo pas se non ni di baklang kon toji ni baklang kon toji ba ke no la BJP atin mage flex kete ayo flex jo chok free party letera son se flex letera lo la po hira bangke la APS lo se so atum pensi baklang kon lo raseno itu la BJP so atum pentabe asa bage flex bangke chok free nei polo erame chok free pede lo chok free pede lo se kame la ko ba free pede aning kete aning ka heng no la pen ke party letera jadi si flex ayo ta letera lo ase non la po bangke la ke India elang atum nasi klempon lo Zindabad!